بله سنور لسوريا هروها لروجبعي كردستاني يعني قالك برسكلي قالك علوزي هنا شارك شرد محمد بيجل تبعيا سوريا بردوامه داعشی بردوام لویدرید ناو لبو تفگری دیا وی مجاری هری باش هم دکارن نگل کی قصه بکن بێگومان میوانێکی زۆر گرنگمان هەیە بەڕێز سرامی عەبدوڕەحمان سەرۆکی ڕێکخراوی ڕوانگەی سووریا بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە بەڕێز سرامی زۆر سپاس بۆ تۆ زۆر بەخێر بیت سەرەتا دەمەوێتەوە بڵێم کە بەگشتی ڕەوشی سووریا و بەتایبەت ڕۆژئاوای کوردستان چۆنە هەڕەشەکانی داعش ئێستا چۆنە لەسەرەوە ناوچانە نعم بله شەڤاوە باش ڕەوشە مرۆیی لە سووریێ بڕاستی ڕەوشە ئابووری gelek xirabe û piraniya xelkê Sûriyê li ser alîkariyan wan alîkariyan dijîn ew ê ku ji rêxistiyên derve ji bo wan têne şandin û li dûr Daişê jî em tenê di îsal da zêdetir ji 200 êrişên çekdarî li deverên cudayên Sûriyê encam dayne û çend hin bazgehên Sûriyê yên tevaya hêzên cuda kirîne armanc û her wiha bi her yek ji wan hêzan bi sedan rûbrûbûn gel hêzên Daişê çêbûyne û tanha jî zêdetir ji 335 kesan hatîne kuştin di wan êrişên çekdarî de ku di hema salekê de çêbûyne û ew êriş jî zêdetir li wan deveran têne encam dan ku dibin dest kontrola hêzên rejêma Sûriye ئەوانە هێرشێکی زۆرە کە باسیەکەی بەڕێزرامی کەواتە هەرچەندە داعش لە ڕووی سەربازیەوە کەوتووە کەواتە ئێستا ئێوە هەست بەوە دەکەن کە داعش استراتیژ و تاکتیک و جموجوڵەکانی خۆی دەگۆڕێت لە سووریا بەێ تەڤی هەموو وان هەولێن کوژ بوو ڕوبڕبوونا داعشێ تێنەکردن لێ ئەو لەسەر ێریشێن خوا و کردیانی خۆی تەرۆریستی بەردەوامن ئەو کاروانن لەشکەری دکن ئارمانچ ئەو خەلکی سڤیل دکن ئارمانچ ئەو سەربازگەهان دکن ئارمانچ ئەو ji bo taybet bi hêzên wan deverên dibin kontrola hêzên rejimê de li dûr wan hêz deveran jî evên dibin kontrola Hesedê de ne li wan cihan jî çalakiyên wan hene car bi car ew êrişên xwe encam didin û karwanên leşkerî dikin armanc û tevî vê yekê jî ew ser belavkirina propagandeyên xwe bi rêya postera ta berdewamin ji bo kontaktê bi xelkî deverê re çê bikin. Kekê Ramî niha gelek balkêşe yani tu dibêje ku Daeş zêdetir li cihê rejîmê heye her wiha li vû tevgera wan li herêmên ku Hesede kontrol dike heye lê çendîn berpirsyarên Daişê di nav de emîrên Daişê ê ku hatine kuştin li deverên li coğrafyayên ku dibin kontrola opozisyona Sûriye'de bûne. Tu çawa dinirxîne? بله بلا دەستپێکی دا ئەم بێژی کو هەژمارێکە زێدە یا سەرکردەیەن داعشێ دەڤەرێن ژێر کۆنترۆلا تورکیەدا هاتینە کوشتن وان دەڤەرێن کو دبن دەستێ هەیئەت تەحریر شام دەنە هەروەها li deverên weke derayê wan navçeyên ku dibin destê hêzên rejimê ji de ne hatîne kuştin li deverên dibin destê Hesedê ne hin berpirs û fermandeyên li pêşiyên Daişê li wan deveran hatine kuştin û wan çend hin nasnameyên saxte pê re hatîne girtin ku wiha xuya dike ku ew xelkê Sûriye ne lê bijî re aşkira bûne ku ew ser bi Hizbullah Libnanî bûyne û alîkariya Daişê dikin li
دفرين سينوري ودبري جيدهن بلغة دسمه كتنه كوان آليكاريا كزيده يا هزين داعش كرنا چكدارين داعش كرنا ولهن لهن وان كانت على قوات النظام او ايرشين كو لجبور سر رجيم سوريا جهاتين كرن دبن دستوان دبونه ريز دار رامي عبد الرحمن نها تبع صار وشا ابوريا سوريا جيكركو قالك علوسه نها درجهن جهاندنا آلیکاریان مروفی هاتنه گرتن روسیا وتو جیب کارانی ده انجمنا اولهیه ده رین عادی داین کو آلیکاری مروفی در باسینا و سوریه ببن اوی چه تأثیری لروشا سیاسی هر وها روشا سربازی جی لسوریه دکا بله بلا ام بحث واقعي بكين سوريا بقشتي هرجع اعزاز سر سنور تركيا هاتاد جهة درعا و تاد جهة سر سنور اردني سنور عراقي جسطنوت خلق سوريا بيت بياوان هو جدارياوان بآليكاريان هيا ولو ما ام دبيجن هر دماكو دريه سنوريه باب الهوا تدا قصدن باندورا که هر زیدر سر خلق سوریه تکرن و دب هم برجیده نتنه او دريه سنوريه بتركيا رالي اوين بعراق جرا جارنا تناجر داخستن و او جي بوين سدام كو خلق سوريا بكفن روشك آبوريا هري هستيار و هروها گندالين رجيمي جي و تپسر کرنا خلقی جبال سوریه و هند عوقاس نهامتین وان زیده تر کرنا زور باشه یەکێک لە بابەتە گرنگەکانی دیکە کەمە بەسمە لەگەڵ بەڕێزت باسی بکەمەویش بە زۆر ناردنەوەی پەنابەرانە بە تایبەت لەلایەن تورکیا و لوبنانەوە پێم بڵێ کە دۆخێ و پەنابەرانە چۆنەکە لەلایەن تورکیاوە بە زۆر دیپۆر دەکرێنەوە بۆ سووریا لدور وان روشا او تيغوتن او پنابرين كود اوين للبناني پنابر اگر ام بحثا پنابرا بكن اوين كل لبنانينا او راستي هن هامتيان هاتينا لي اوين كو جالية تركيا و تينا و گوهستن روشا هنان جدايا هنان باشا هنان جي خرابة و ام دبينين دي جهة داخلية و ام دبينين امريكا لهمبر وان قاوين تركيا كو بزور خلقي و دقرنا سر هن دفران و امریکا لهمبری وان بدنگه و بجبون نمونه ام بحثا عفرینه بکن او خلقه کی تینه لوی دارید آکنجی دکه کو نه خلقه رسانه وی دورینه و او دخوازه لوی داری بجه بکه او داکو او وکه آرمان جک جبو گوهرتنا ديموغرافيا دوره و ام جی داخویانین امریکا جی عمله حیبتی مانه کو چاوا او بانگشه کو ترکیه جی دکه دبی ام سر خواسته کاوان وان آواران ود گرن سر جهین وان او جود راستی دورش برکو بزور وان ود گرینه ویداری برز رامي عبد الرحمن هروها دخازم اجي مشاركة دن بقرم دستا يعني بيش محكي دوماهان دنا بين شامي وولات عربي ده ديالوج هبو سوريا شو كومكارا عربي لي وكي كود دما داوي ده اف اتموسفيرا گرم بربا اتموسفيرا كي سار بدي چكز بحثا بيوندي وديالوج دنا بين سوريا وولات عربي ده حودك اف پروسس شاوا بردوام که از دیتناتا گل بگرم اجبركو بشار اسد هند صوص دانه
کو او و داوی اجبو نمونه به بازرگانی به ماده هوشبر بینه و هر وها به سوزاوی که دا کو چاره سری که سیاسیش بو پرسگری که سوریه ببینه لیتانها اوی تو به سوزا که خو به جهنه گهاندیه اوی سوزاوی که دا کو میلیشیان ایرانی ج سوریه در بخه او اوجی به جهنه کریه ام دبینن به هزه که زیده تر ایران نهال سوریه او وی چه سوزا که خو لهمبری ولات عربی جی به جهنه کریه بله او مجارات قرتي دست بريز رامي عبد الرحمن يعني اسد او سوزن قدانا ولاتين عربي كومكار عربي بجي نكر هروها او هيزا اسد هيكو ميليشيات ايراني سوريا دور بخا كنترولي لسر برشبندين ايراني لسوريا بكا تشاوا دبينا لا على الاطلاق نخير بشار اسد چه کاری نکوانینه و اگر تنه او دکاره کو کنترولا مالبات خواه بکم لیوی گریبند هنه به ایران را و ایران به میلیاردها دلار سوریه جخواه را دبه و ایران جی لسوریه پشتوانیا بشار اسد که هر وا ایرانش روله که خواه بیه هبویه در ریگری کنه داشت روخیان رژیم بشار اسد گوتیه کوان به ولات عربی را گوتیه بشار اسد گوتیه که مگریبند آبوری به ایران رهنه لی اوجیج راستی دوره بله زۆر سپاس بەڕێز سرامی عەبدوڕەحمان سەرۆکی ڕێکخراوی ڕوانگەی سووریا بۆ مافەکانی مرۆڤ لە کۆڤنتری میوانی کوردستان 24 بووی دەست خۆش سپاس بريز رامي عبد الرحمن